Maya pa sisilimpo kaya katamuan, Miyerkules ning kapat ng aldo ning Oktaba ning Paskwa. Pakiabetala po king kakatang banala misa dahil makatuking intensyones para king kapasalamatan ng Jameson Prelane Kilon, king karelang 16th wedding anniversary, Richard and Chona Yumol, ning paaga pitoong, para king kaladwan ng Oseroman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Fidel Rico Pineda, king kayang first death anniversary, at ning sa bulang kaladwang king purgatorio. Kanta tayo po yung dalit at pamukulad. Mula tamo magsaya tamo, Iya ingaldo gewana ringino. Hallelujah, hallelujah. Kilagyo ni gigpampo yung anakan po yung badala espiritu. Amen. King Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka ang timurin. Tama po, king kapat ng aldo, ning Oktaba, na ning Pasko. Si Chantal na kasalanan tamo, batang maging karapat-dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Kinuy kang maglapo ya ingke kang kayapan, Ginoo pakalulu. Gino pa kalulu. Kinuy kang minuturo kaya kami kapamilatan ng kasulatan at tingke kang dapat Kristo pakalulu. Kristo pa kalulu. Kinuy ka ing mamatad kaya kami, king belwan, takot at lugod. King Diyos, Ginoo pakalulu. Gino pa kalulu. Diyos, sa waya pahig tuto pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Kapayapan, karing taong kayang kaluguran, pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kaniting time team pami sulusulu, pabye buke kami ing tula, king pamangilala, king pamanjubli ng mebi ang Kristo. Pupunta king bayong biye, kaniting tula ning kabanalan, ming magmasusi, miyatad sana kay kaming tula ning biye alanganga. Tiadwan mi kapamilata ng Kristo ang ginumi. Amen. Amen. Ramlit ang sipet, ito sipit po. Pamamasang iba't king libro ning dapat ding apostol. Misa na aldo, papunta laking templo ri Pedro at Juan. 3:00 na ninggat ganapon kanita. Oras para king pamanalangin. King lele na ning pasbul aawsan dang pasbul amasanting. Ating metong atawong lumpo. Katutubo na ing pangalumpo na. Daralare aldo-aldo,
king lele na niting pasbol, ban magpalimus kareng taong lulub king templo. Inyang ikit na lang lulub di Pedro at Juan, menyawad yang limus karela. Linawi ring marat na di Pedro at Juan at ngara. Lumawe ka kaya kami. Linawe na la, panaya na nung atin lang ibiye kaya. Dapot nga nang migsalitang Pedro, ala kong bitasang pera. Dapot, dinandakang atsyu kanako. King lagyunang Heso Kristo ning Nazaret, lumakad ka. Kanita, inabot ning Pedro ing gamat na at saupaning tinalakad. Kanita mo rin, mirinan lang sikanan deng bitis na at bukong-bukong. Mi palundagya, ikwa ng mekatalakad at megumpisayang linakad. Kaybat, tikya na lang linob king templo. Ngana ng lumakad, ngana ng lundag. Pupuri at pasalamat king Diyos. Ikit dering sabla king lalakad ya at babyeka poryan king Diyos. Akilala ra yaing taong sadyang makalukluk magpalimus king lele ning paspul amasanting ning templo. Menga pamulalala at mengastan era abot isipan nung makanano yang kinayap. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing yato mitmuya king ganaka king Ginoo. Ingya tumit mo ya king ganaka ning Ginoo. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo. Maus kayo king lagyuna. Sablang kayang depatan karing tao kekong sabyan. Magkanta kayo para king Ginoo. Pagkanta yang kapurian. Ibalita yu ing makapagmulala ng depatan. Ingya tumit mo ya king ganaka ning Ginoo. Tumula kayo uli ning banal ng lagyo. Bustan lang tumula ring sablang sasamba king Ginoo. Panintunan ye ing Ginoo at ing sikanan na. Ing pamagdulap king Ginoo, eyo sana kakalingwan. Ingya tumit mo ya king ganaka ning Ginoo. O lahi ng Abraham at talasuyo na, o anak ng Jacob a pinili ning Ginoo. Ing Ginoo ya ing kekatang Diyos, den kautusan na para king mabilog ayatola. Ingya tumit mo ya king ganaka ning Ginoo. E nakakalingwan ditman ing kayang kasunduan, ing pangako karing libo-libong lahi, ing kasanduan agyawana kang Abraham, ing pengako na kang Isaac, deti tupalan na langan. Ingya tumit mo ya king ganaka ning Ginoo. Talakad tamo pot parangalan ing mayap a balita. Alleluia. 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 Iti ingaldo at tinatag ning Ginoo, sukat tang tumula at magsaya. Alleluia. 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 Hallelujah. Ing Ginoo manatili kay At kayo. kay kaante mo rin. Pamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kay ka, o Ginoo. King Aldo mo ring ita, dingadwa karing alagad, papuntala king baryong awsandang Emmaus. At inyang 10 kilometro, dayo, manibat Jerusalem. Pipagsalitanda, ing sablang bage milyari, kabang bipagsalitala. Kabang bipagsalitala at mikoknanan la. Linapit Jesus at may na niya karela. Ikit de, dapat erebitas ang akilala.
Kitna na lang Jesus, naning pipagsalitan niyo kabang lalakad kayo. Tinok nang iya, mitmulang lungkot. Nga na kang Jesus ning metong amilagwan Cleophas. Di kayo namo, dili ka ring manoknangan Jerusalem. Inge makibalo karing bage, kay batay-bat pamong may palyari ka rin. Ngarang kinutang, nanong bage, pekibat da, ring bage, may nga palyari kang Jesus ning Nazaret, king propetang mayupaya, king dapat atamano, king harapanan ning Diyos, at ning sablang tao. Tinimanda rin kaya kaming pekapunda ring pari at ding makatwanan ning balen, bang miyatulan niyang kamatayan at pepakure king krus. Iya pa naman nga saan ming magligtas ng Israel. Subali pa kaniti, iting kalungal do manibat inyang milyari ita. May bigla kami king belitada ring mapila na babaeng kaya bemi. Mintala kanu king kutkutan, nantinga ba kamaranon. At eredisnan ing bangkena. Migbalik la at sabyenda king menak ila kanung anghel. At sinabi na karela, ing mabiya Isus. Mintala naman king kutkutan, ding mapila na kaya bemi at makanyan pining disnanda. Dapot area naman ikit Jesus. Kanita sinabi ng Jesus karela, kapurulyo naman isep, hanggang ini eyu panwalan ing sablang inulada ring propeta. Ewari kailangan kingin Kristo dumalay niya king sablang bagay keti, bayo yalungop king kayariana. At selese ng Jesus karela, ing kasabi karing sablang kasulatan tungkol keya. Manibat king libro ng Moises at karing kasulatan daring sablang propeta. Miras na laking baryong karelang papuntalan at pewaga ng Jesus na king isundunan na yung pamaglakad na. Dapat pinigil de ngara. Tukay na kayo pamo kay kami, lalbog na ingaldo at daralumdum na. Inya tinukiyang sinalangi karela. Inyang kasurudan king pamangan, kinang wayang tinapi at pepasalamat siya king Diyos. At pemiraso ning tinapi at binyene karela. Bibukla alamata, akilalara na yapala Jesus. Dapat biglayang mewala king padiman banda. Gara king metong at metong, inya pala bala mo milalablab katapuso. Kabang paksabyan na kataking dalan, aliliniwana na kaya kata reng kasulatan. Kanita mo rin, linakadla at migbalik Jerusalem, disandalang makatipon ding 11 metong at ding aliwapang kayabera, asasabing, tutuyapin sinubling mebing ginu, pepakit siya kang Simon. Belitara, rengadwa katao, ing milyari kabang dalan, anong makanano re kilaling ginu, inyang pemiraso re ing tinapi. Ing maya pabalita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian Kapurian kay kay ka, ka, o O Kristo. Maya pa sisilim po Pasisilim po. at Happy Easter pa si Bayo kay kayo. Happy Easter ayo po ka resiping yu. Okay. Kita mo po king Oktaba ning pamayubli ng mebe ning ginu nya kakantataya po ing ligaya king Diyos. Huling dapat ngayon panahon na iti maligaya tamo. Huling ginutang Yesu Kristo, sinubli ng mebye. Maligaya kayo po. Talaga. O, hagyang makanyaning kabilyan tangi ini. Malinggas, malimpanyalwan, masakiting biye. Pero itamil ako pag-asa. Huling ginu, ya kayabe taya. Ne? Ating ginungay ti, metong yang ginung sinubling mebye. Metong po karing regalo na ning pamay nubling mebye, nakatalikwan ng Diyos. Inabaya na katamo. Kaya po kasanting ning mumunang pamamasa. Bakit? Kasi di Pedro ang paywan mintala king templo ketang awsandang malagong pasbul o the beautiful gate na ning templo. At itin lang disnan ka rin, in disnanda. Metong yang lumpong magpalimos, madya diyang limos karela ining lumpong IT at kanita nga ng one. Ala kami nga ibeke ka, nga na era ka limusan. Nune, ingke kaming limus ke ka,
yapin niya Kristo na sinubling mebye. At kanita, ila pe kayapane, ining lumpu, at siya may kalakad siya. Kaya nung lalawin tamo po, ka-powerful na panalilagyo ng Hesus. Nung pong gamitan tayang masaleseng lagyo na ning ginutang Yesu Kristo, metong yang panalangin. Ne? Iya mo kabud, lagyo, uling deng apostol, ginamit de ing lagyo na at kanita may kapanulo lang masakit. At intamo pong pari ketiking archdiocese, itang kikatamong healing priest, balo itang healing priest tamo. In Pampanga. Iya balo ne? Yaporo ni Kao. O. At inya pong prayer of repetition, iya pong Kao. At naning prayer na? Jesus, Jesus, Jesus. Ulit-ulit. Ne? At siya makapakayap ya, king lagyo ng Jesus. Kaya po itang presensya na ning Ginoo na sambila na iting presensya ning Ginoo. King kakatang ebanghelyo, iting milyari, dening adwang disipulos na ila papunta nala king Emmaus. Iti nga na 8 kilometro manibat king Jerusalem. At niya kasanting itang image papakit na dahadalumdum. At aliwa mo po yung panauning madalumdum. Nunegyang ila madalumdum la lupa. Ne? Bakit? Ana sinabi ng kakatamong ebanghelyo o na ila kabang bipagsalita la na ila malulam la lupa. Nga na. Kaya itipuaki mo itang karelang emosyon na mit mong lungkot, mit mong lulam, at di natangya karela ing Ginoo. At kanita, pipagistoryenda, nung naning milyari ka rin king Jerusalem, king pang mingalaba sa aldo. Kaya yung sinabi ra, ika na yata yung tao Jerusalem, umubaloy na nung malilyari. Ngara. Kaya yung Ginoo, iya, inisplikane, ing salita na ning Diyos. Nung makanano, ing ginutang Yesu Kristo, na inulada rin propeta, dumalan niya kasakitan, bayo yamilob, king kayang, tagumpe. At makanano rin nga kilala, anyang ila, piraso na ne ing tinape. At kaybat ngarang sinabi, niya pala rin puso tamo, milalablab lang na. Anyang iya, isplika nala kay katamo ring kasulatan. Kaya nung lawenta mo po, yung ginueno likuan, king libutan na rin karelang lungkot, king libutan din karelang lumbe, at iyo ing ginuta mong Yesu Kristo. At nano yung gagawa na karela, bang ipakit na yung karelang presensya. At nakasanting yung sinabi na kining tauling partining kay katamong ebanghelyo. Bakit nga nang sinabi, ing ginukabud niya may wala. Bakit kaya kabud niya may wala? Uling, ing burinang paggawa ng ginukarela, na ila ibalita da na karening apostol, na ing ginusinum nining mebye at ikit de. Itamo ngining alaning ginupare palagay tamo, alaning kayang presensya. At yan na, ing misa. Balang sisimba tamo, itamo, paliwanag de kay katamo, ing kasulatan. Kaya dapat kayo pong makiramdam at dapat kayong tingiran. At kay bat nanita, kay bat deng peliwanag kay katamo, ing kasulatan, king homily, kanita tamo po mag-i-celebrate Eucharistia, in breaking of the bread. Kaya rin nga doon nga reti, kakitala king kikatang altar, the table of the word and the table of the Eucharist.
yapi nining sasambitlanan ng presensya ng ginuking kikatamong ebanghelyo ngeni. Kaya nga naping San Juan kikatamo, and the Word became flesh. Hanapin po itang professor mi. Nung kanong sinimba ka, kami karandam ka rin pamamasa, kami karandam king homily, ala kang karapatan, makinabang. Kasing amanong bipasyag, yapin ing amano ning Diyos, ing amano ning kayang presensya. At ing amano ngay ti, maging katawan at daya ning Ginu, king Eucharistia. Kaya, ing amano, mi katawan niyang tao. At ing amanong mi katawan tao, maging partine ning kikatang pangatao, potang itamo, may kinabang tamo. At kay batang may kinabang, tanay akit ti Kristo. Nune pakit tanay king kikatang sarili, maging parti na katamo. Kristo. Kaya yung ginung, kaya ba nang, pirasong tinape, kabud niya may wala. Kaya mo po may kabud may wala anting bula. Nune may wala ya, uling iti, impagawa na ng misyon na karela. Meging partiin na ako ng biyeyo, tinggap yun na ako king katawan at daya, ngayon ikay yung katawan at daya ako, napakit siyo king tao. Kaya agyang bengi na, may balik la rin adong apostol, kari Pedro at Belitada, na ikit ding sinubling mebye ingino. Yapin niya po itong Eucharistia. Etasabyan, ingino wala na ikitiking yato. Doon na ingino kaya betaya. At kaya betaya, uling itamo. Wari nga nakitang meto nga ebanghelyo, reng adwa o atlo na mititipon king lagyo ko, atiku king lipino. Nune, meging partita ne, at itamoy mipakit king mabilo gayato, king sinubling mebye, Kristo. King kaligayan ng kikatang pangasubling mebye, manalangin tamo kaluguran kong kapatad, ngingigpa, ame karamdam, king panigapuning kay anak para king sablang taon, ngatang manalangin, ginawa kilala kasana, king pamamirasong tinape. Itangan po. Ginoo, agilala ra ka sana king pamamirasong tinape. Para ka ring magmalasakit king balayan Kristyano, bambip mong se pagandang agampanan ing karelang katungkulan, apeg katiwala na karela ding maya papastol, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, agilala ra ka sa king pamamirasong tinape. Para king metong yato, bang makinabang ya king kapayapan amanibatan kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, agilala ra ka sa king pamamirasong tinape. Para ka ring kapatad tamong mibabata king kasakitan, bang ingkarelang kabilyan miras king ligayang ena asamsam ning nino man kapilanman, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, agilala ra ka sa king pamamirasong tinape. Para kaya katamong makatipon kaniting kapag masusyan, bang maging tunay tang talapatutong ating matibe kapanaligan king pangasubli ng Mebye Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, agilala ra ka sa king pamamirasong tinape. Ing katang panalangin, ing kapasalamatang Richard Chon na yumol ning pagapitoong. Jemson Frelin Kilon, king karelang wedding anniversary. Para king kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr. Antonio Laminada, Juanita Leandra, Fidel Rico, king kayang first death anniversary. Panalangin tala, king Ginoo. Ginoo, agilala ra ka sa king pamamirasong tinape. Aduan tangin ing kikatang sariling kapagnasan. Hoy pa, mayapaya, balo mo ing liwang kapibabatan daring tao, king kasalukuyan, pakirandaman mo ing kayaduran daring keka, manigapu, patibye mo ing aduan, ning manalikmit, ning kekang komunidad, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Orinsyos, meto sa kluban, kaya kang kaya, pantingay ming tinape, para kaya kami maginyang tinape ning biye. Diyos kapilanman. Orinsyos, meto sa kluban, kaya kang kaya, pantingay mi tingalak, para kaya kami maginyang inumane ning kaladwa. Orinsyos, kapilanman. Talakad mo po. Manalangin kayo kapatid, din kay katamong daon matanggap ya. Arapanin siyo, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sanang ginoy tindahong karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo. King kaya katam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy, paming lang, tanggapin meeting sakripisyo ning kay kaming pangayatpus. At ipagkalumo kay kaming kaligtasan da rin kaladwamit katawan. Itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Kinuman tabiya kay kayo. At kaya kaanti mo Itasyulareng puso yu. makatasno king ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta Iti karapat mo. dapat at Tunay matuli. karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numan karino. Pa, Diyos sa langangga at lubos mayupaya. Papuryanda ka, king lubos maragulatula. Kanitingal doning Pasko, inya yung Kristo maging sakripisyo Pascual miya. King tunay kordero, milalako king kasalanan niya, tuking kayang kamatayan. Sinintang na yung kay kaming kamatayan, king pangasabli ng bebe. Linari na binalik king kay kaming biye. Mulinita, kambering sa blangkoro ring angeles ka ring king manwa alang tok ng at ngaming pupuri. Banal, banal, panaling ginu. So sa mayupaya, mitmoim banwa ing iya tunging kay kang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapali siya daratang king lagyuning ginu. O sana king kakatas-katasan, punekaping banal, wikpay kay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan nila, retingay kingambuning Espiritu mo. Bang para kay kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayan mi daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, king waning tinape. Pasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana. Kunanyiti kayungan at kananyiti kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasabayang pasalamat keka, binyeneng kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunanyiti kayungan, at minum ko kaniti, tingkalis ng kanakundaya, hindaya ng bayi talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangkit ami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo'y TV lang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ginoo, kapamilyataning kaya kang krus at tapamanyubling mebye. Linigtas mo kami, ikayong talapagligtas na ningyato. Niyang inigan na kami ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebi ng anak mo, darami kaya ka, iting tinapi ning biyang poing kalis ng kalik, sanlayming pasalamatan kaya ka, impapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kaya ka. Kapag kumbabami mo namang pagamuha mo ni kami nga sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banale Espiritu. Karakan me o ikpay sa iglesia makalagaan at king meto yato, bang bigyan na piking lugod kambe ng Leo kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, de sa blang pari ang pong diakono.
Kanakan mula naman ni kapatid ming pepaynawan at menenayos sa bling mi, ang pores sa blang miyangon na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluan mo kami ngan, gawin mo kami ang karapat dapat magkamit king bilang ang gabang kayabe ng Mariing Birhening During Diyos. Kambe ng San Jose king esposo, kambe ring sablang apostol, ang pores sa blang banal at tinapat king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilataan ng Kristong kikang anak. King kapamilataan ng Kristo, kambiyan at kaya, ikpang mayupayang tuto, kagumning banare Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, mangga mangking alanganga. Amen. 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 Yan po manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingik pa, karing amanong tiro na kaya kataning ginu, ikpami, at kabanwa, bisambay niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamitway niya ilum mo, kaya tisuli pantibanwa, ikakanan mi kingadoldo, biyem kaya kami nga dongini, ang pagkipatawad mo kaya kami risala, mi kaya ka, anting pamatawad mi karimi kasala kaya kami, mangyamo kaya paisawal kintokso, kapos mo kami king sablang marok, kabos mo kami o ginuki sablang marok, malagod mong ipagkaluming kapayapan king panahon mi, baking kasaupanin kay kang pakalulu, parati kayong mikapos yung kasalanan. Iligtas sa blang kaligaligan, kabang manay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, kayo pa yan, ang ligaya, manggamang king alanganga. O ginumi Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko mabiyak kaya kayo, emo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, nanilawan ming kasal pantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan tempong bilugan, nagpangking kaburian mo, kamabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo parati sanang manatili kay At kayungan. kaya kaanti mo Bakit rin. tama po ngining mikakami itong taking kapayapan? Kapayapan po kay kayungan, kapayapan. Kordero ng Diyos. Amin lalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amin lalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amin lalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyoing ginutang Yeso Kristo, ang kordero ng Diyos, siyang milakoking kasalanan ng yato. Papalatang mayaw, singa po naning kordero, Ginoo, kinibatang kumatanggap pantanggap kaya ka, dapat ikas nagkasming amano mo. Kumayap na ako. Tao na daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king bi alanganga. Amen. Amen.
Langin tamo. Oik paming malagod iting pamikasulusulo king sakramento ning king anak ang wana kesana king matuaming biye pamikasala at gawa na kaming bayan mong lelangan iti adawan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King Ginoo manatili kay kayo. At kay kaantay Pwede mo sa rin. may paing tutuingig pa. Poing anak ang poing banal na Espiritu. Amen. Bisamidaw na imeta na king kapayapa na lugod kang Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat, King Diyos. Aleluya, aleluya. Sinubliyang mebye, aleluya. Sinubliyang mebye, aleluya. Sinubliyang mebye, aleluya. Aleluya.